Kwa majina naitwa Christopher Moikoyo Ondimu. Sasa nilikuwa nasema kuna pikipiki ulileta yenye inachachiwa na stima. Saa hii stima imepanda, kila kitu kimepanda. Sasa nilikuwa nasema hii stima venye umeleta hiyo pikipiki, hizi zingine tutaweka kwa nyumba, hii ingine utuletee, utupee free. Kwa sababu saa hii maisha imekuwa ngumu na hizi pikipiki zenye umeleta. Venye unatoka hapa, tuseme kutoka hapa mpaka Suneka, hiyo pikipiki yenye inachachiwa, how wrong inaenda. Kwa sababu hizi zetu tumezoea kuweka mafuta hata 100, tunafika Suneka tunarudi. Saa hii yenye umeleta, sijui kama inakuwa aje na betri yake ni mbaya ama itakuwa aje, itadumu aje. Naomba serikali yetu ya Ruto tusaidie. Kama unataka utusaidie. Kama unataka kutumaliza, wewe tumalize.